Biyag ti tao. Ay na, nagpintas kamutan, Nelson. Kas kalamutan babae. Ay, ni Manang. Anya kamutan Manang Marsing. Ibalikas mo pala tinagan ko ang Nelson. Leslie tinagaan ko. Anya? Saanan ang Nelson itatinagan ko? Babae ang itan. Ha? Ay na, nabayag ka nagtrabaho ijay abroad. Adulakit din ti urnong mo ita. Aywan gaya, Manang Marsing. Saan ka di nga ada anak mo abalasa? Ni Maria ka di ti dakdaka matam, Leslie. Wan Manang. Ayan ni Maria nga anak mo. Napanakilabada iti kabsat ko ijay daya. Ha? Makilablabada lang ni Maria nga anak mo? Wan, amumat amarigrigat kami laang. Kan saan analpas ni Maria ti high school. No kasta nga Rod, makatulong nga kada kayo, Manang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Leslie? Makatulong nga ka ni Maria. Isara ko iti trabaho. Nga oray saan ang nakaturpos iti high school? Flang! Sana parikod dayta. Adan tupay na tulungan nga elementarya latin alpas na? Kasta ka di, Leslie? Wen, Manang Marsing. May pasidong lang iti training ni Maria. Mabalinan. Saan na masapul ti experience na iti trabaho. Aya? Dakal ti sweldo nga guroray ken kuana. Nulakit iti nagagkat. Ken nalaing amakibagay. Nagsaya atin no kasta, Leslie. No interesado kayo, mabalin kayo at tulungan, Manang Marsing. Sayang daytoy nga opportunity para itinapintas to amasakbayan yo. Asino di bagbagayo asa nga ili tayo, Nanang? Ningay Nelson abakla, Maria anak ko. Nagbakasyon, kat na ibaga na kanyak amatulungan na kaasumrag iti trabaho. Kasta ka di. Anya nga aklase ti trabaho na ita? Jakpay amo, anak ko. Agsarita kayon to no umay dito'y balay. At dala ka no biit papanan na. O sige, Nanang. Napintas ka no at trabaho. Kendakkel ti sweldo, anak ko. Ha? Ni? Ada nagsardeng at tricycle iti batog. Nalabit ani Nelson daytan anak ko. Ha? Isungag pa iso ti bimabay ti tricycle, Nanang. Sige, orayan ta dito'y balay. Agsarita kayo anaimbang. Kaya't mo ka di nga ituloy ti panagadal mo, Maria. Kaya't ko lang unay ama ng Leslie. Kaya't mo ka di ti makatulong ka ni nanang mo. Kaya't ko lang unay. Ken kaya't mo ti bumakna? Wan No kasta nga ruan, para kan kada ti atrabaho. Angem, nas kan nga agsanay ka, Dahito ti pagsayaatan na, Maria. Kabayatan, ti panagsanay mo, adan maawat mo asweldo. Kasta ka di? Ket iti saan nga agbayag, ikuyog kanto iji abroad a pagtrab-trabaho. Tadakkel ti sweldo ijay. Ay, kayat ko day tama ng Leslie. Interesado ak. Okay, isagana mo dagiti badom. Inton bigat matlaeng. Mabalin mo ti ag-training. Anya nga min a klase ti trabaho day tama ng Leslie. Agsala. No nalaing ka pa nga agkanta, okay lata. Ha? Agsala ka nagkanta ko, Nam? Ops, amok ti pampanunuto, Maria. Oy, nadalos dito at trabaho. Agsala, ken agkanta lang ti aramidem. Awanin sa balipay. Sigurado kan iti dayta, Maria anak ko. Wala, Nang. Kaya't kayo ang matulungan. Anak ko. Naumaakmat din iti kinarigat ti panagbiag tayo. No saan tayo nga umutang? Saan tayo matin amangan? Maria. Nagadun ti utang tayo, Nanang. Saan mat nga umdas ti sapsapulok ang makilablabada laeng. Ngam agbalin ka adan sa ranak ko. Amangan no day tati pa kaibabainam dito'y lugar tayo. Nanang,
Anyat pilyan yo. Ti pan nakaibabain ko, wano ti pan nagbisin tayo. Ah, Ure anya di tanti ibagada. Tinapatag, saan tayo nga agbisin, nanang? anak ko. Sa maysa, kayat ko nga ituloy ti panaghadal ko. Kayat ko ti makaturpos. Ha? Nagadumot ang babae dito'y manang Leslie. Asino dagita? Kakaduam nga agsanay nga agsala dagita Maria. Nasken nga agsanay kayo pa'y anaimbag. Sakbay ang maipan kayo iti abroad. Manang, Inton rabi iti damo a training eh. Lalaingem. Tapno magustuhan da kadagiti customer. customer ko nam? Yes, customer. No nalaing ka nga agsala. Ado ti makwartam. Ado ti kwarta ang maurur mo. Apay ngay nga ada customer iti panagsanay mi. Gapon, ta ijay klam ti pagsanayan nyo. Saan mo nadakdakamat aklab ti pagsanayak, manang? Ay, kunak mano kaya't mo ang makatulong iti inam. Saan ka di nga arapaap mo pa nga ituloy ti panagadal mo? Ala, dumngag ka na imbag kanyak, Maria. Nadalos na ito yung trabaho. Adaken kan, no kaya't mo ti agaramid iti sana nasayaan. Anya pala ti aramidem, suruto mo nagiti kakaduam, ket agsala kayo ni stage. Jack samat ka ba lang ti ipapaaramid mo, manang Leslie? Ay, basta surutom dagiti kakaduam. Tuladem, no niya teraramiden ta. Anya? Kwarta ti panulute, Maria. Kalpasan dati yung aramidem. O, adan adagos ti kwarta. Ure agsala pa ilang ti aramidem. Tuladem latan, dagiti kakadwam. Kalpasan dati nga aramidem. Yawat minton kan ka, titangdan mo nagsala. Anya? Ala, agtignoy kan. Inkan iti stage, kat agsala kan. Asino ti pabaya ka sarsarita mitay, Leslie? Ay, kabarbaro dancer mi dito club, Joey. Apay ka di. Kursunada ka. Napinta sa babae. Kaya't ko ang mama mo. Depende yan sa pressure. Sana parikod dahi ta kanya. Ama munak, Leslie. Saan ka di? Sa bagay, Joey. Amo kabaknang ka. Kabalang ti agbayad iti kabarbaro a babae. Mabilang, ha? Ito iti kwarta. Ay, wow! Nagkato ang kwarta! Ibagam naman o ti bayad dahi dya babae. Kayat ko, amam-amo. Apay pinaayaban nak, manang Leslie? Adag korsonada kan ka a customer. Dakilagatan, dagururay kan ka. Anya? Makitkitam ka di dya lalaki ngagmay-maysa, iti lamisaan. Dayjay dayjay. Ha? Hala, ingkasit ganan. Kitlalay ng ti makisarita kan kuhana. Baklang dayta. Sigurado adak kilagatan titid na kan ka. Jack kayat, manang. Ay, ay na si kalangarodon ti tultulungan. Si kapit ti nakararte. Kung nakmano kaya't mo agumin awa ti panagbiagyo. Ay naawanan ti adupay asao. Kasaritam lang dadya lalaki. Awanan ti sa balipay. Kwarta, di agururay kan ka, Maria. Apay akas lang mababayin ka. Sana mo't ngagsitsida iti tao, ha? Sir? Di nakawagan iti, sir. Joey, kung namlatan kanya, ha? Joey? Sa bagay, gagangay lang ti mabutbutang, wala mabain. Gaputa, agdadamo ka makisang iti customer. Joey? Drinks? Sa anak nga umininom iti arak, Joey? Ladies drink ti order akwarkan ka. Aginom ta. Siyak ti makam mo. Ha? Relax. Di ka unagdanag, ha? Nasingputa ka lalaki. Agtalag ka kanya, kwan? Sige, Joey. Kasta ti kayat ko, Maria. Agsarsarita talang. Awanin ti sa bali pa yung aramidin ta. Isungag kalma ka lang, kwan? Oh, makitam, dakil agad at inyawat kan ka ni Joey.
Nagsarsarita kayo laeng, ang inikan na kan iti kwartam. Manang Leslie, Dahil tayo bagbagak. May salaang Arabi managsala iti club at ang kwartam. Ay, da kayo ti panagsinaay mo. Or no sam ti bagim, no kayat mo ti kumita iti dakkel apirak. Manang Leslie, Ala, ikanak iti porsyento. anya porsyentom? Siyempre, tangdan ko anang i-recommenda kan ka ni Joey. No sana ga po kanya, di mo na mo ni Joey anang itad kan ka iti kwarta. Anya? Ay, mo 20% ah. Nasken nga damat ko kwa. Kumusta ti anak ko, Leslie? Nalpas ka din ti training na. Mapan ka din iti abroad. Awan ti rumba nga pagdanagam kani Maria manang Marsing. Madama pa ilang ti training da mapan iti abroad. Kasta ka di? Yes. Adda itinasaya at akasasad ni Maria ang anak mo. Apay, saan ka di amabalin nga agawid mat dito'y balay ni Maria? Mailiwak mat na ti anak ko. Ay, kuha, saan ang mabalin arumwarda? Ag-training da nga ron. Nasken nga agsanay da na imbag. Huh. Kalpasan ti training da, ikuyog ko idan iti abroad. No, kasta. Saan lang ani Maria ti may pasidong iti training? No di kat aduda? Correct, manang Marsing. Aduda nga ikuyog ko iti abroad. Kayat ko ti agawid, manang. Ay, sana mabalin. Apay sana mabalin. Mailiwakon ko ni nanang. Karaman da ito iti training yo, Maria. Nasken ama erwam kayo amaya dayo iti pamilyayo. Anya? Di mo gamdan ti agawid. No inaramid mo dayta, bagsak ka iti training. May salang ti kayat asawan dayta. Saan ka ama kapan iti abroad? Manang Leslie, Ala, aginanakan. Agsala kay tumanin dito'y club inton rabii. Dayjayan jagur orekan ka customer. Lalaingan ti makisareta kan kwa na Maria. Manang Leslie. Ay na, dayta ka manin ako na. Baknang dayta lalaki. Sorsoruan, taginan ikaara. Anya? No ado ti mainom mo nga ara. O di, dakdakal ti porsyentong dito'y club. Sa bali lang jay tip na itinkan ka ti customer. Anya pala ti raramiden. Asit gamon na dya lalaki. Kwarta manen, tiagur-uray kan ka. Manang Leslie. Oy, bakit? Anya tinapasama kan ka. Apay nga imbasidig ka dito ay. Kasta pa'y tilangam, ha? Kayat kong dagawid. Ha? Kayat ang tag-training. Anya? Jay lalaki anang i-table kanyak. Sa bali ti kayat na mapasamak. Dadael ka din ti ulom? Triplet itinakan ka dahil lalaki. Basta pagustuam iti kayat na. Saan? Diyak ka ba lang ti paparamid na kanyak? Anya? Ano sak tag-training iti dayto a club basta sa anak ngagbalin na babayada na babae. Ay! Agsala lang taramidak dito tapno makabrodak manang. Sa bali na saritaan nagbalinak pa'y ababayada na babae. Apay anakarin ka pa'y lang, Maria. Saan ka makainan na iti dahi tangar aramidem? Pampanunutok ni nanang ko. Ay na, di mo pagdanagan ti ina, Maria. Nagsarita kami, idi na minsan nga aldaw. No kasta, nagawid ka iti lugar tayo. When? Mabalin ka di tagpakada. Kaya't ko nga ikan ni nanang iti kwartana. Ay, Wes! Saan ka mabalin arumwar? Saan pa'y analpa si training mo dito club? Ited mo langan kanyak ti kwarta, ta siya kung ti mangyawat ka ni nanang mo. Sigurado ka? When? Siya kung ti mangyawat ka ni nanang mo. Total, agawid akin to madamdama iti lugar tayo. Nagadumutan da ito a kwarta, Leslie? When manang Marsing, sapul ni Maria dayta. Madama pa'y laang ti training na. Ngam agsweldon iti dakkel. Dayta, di bagbagak idi, Nana Marsing. Leslie, anya nga min at talaga ti trabaho ti anak ko. Agsala lang. Awanin ti sabali pa'y nga ramidin na. Naglaka pagsapulan, ken dakkel ti sweldo na. Leslie,
Iti saan nga agbayag, kakuyog kunto na mapan iti abroad. Nasken ngamin ang makasursuro da pa na imbag iti Pilipinas. Sakbay nga agtrabaho da iti abroad. Dakdakil ati masapulan da iti abroad. Dolyar ti sapulan na. Iso abumaknang kayon iti mabiit. Kumusta ni Nanang? Nasaya at ba't Maria, awan tirong ba nga pagdanagam ka ni Nanang mo? Ayon kaya, talo lang nga aldaw ti Orayan, malpasan jay visa yung agtrabaho iti abroad. Ha? Inasikaso mi amin na papeles yo. Libre amin ti transportasyon nyo amayakar iti sabali a lugar. Ha? Mayakar kami iti sabali ang lugar ko, Nam? When? Sakbay ti flight nyo, mapan kayo pa iti sabali a branch ti club. Nasken ang mairwam kayo iti biyahe. Anya? Saan lamay may sa apagilyan ti papanan nyo? Ado apagilyan. Itampay laeng, ibagbagakon kan ka Maria. Irwam mon ti maya dayo ka ni Nanang mo, ha? Sigurado nga agbayag ka iti abroad. Kumusta kan Maria? Sa anak nga okay. Kaya't kung taagawid iti balay mi ngam laplap danak ni Manang Leslie. Di kagdanang Maria. Makaawid kanto ni Jibalayo. Ha? Anyat kaya't masawan, Joey? Nabayagan nga under surveillance da ito aklab. Agrara ira itan ti human trafficking. Ha? Itamat larabi. Nas ka na makapanaw kan. Dumtangan na kiti kakadwak apan nakabagi tilinteg. May saka a pulis. Kun Maria, ay saak nga undercover agent. Nabayagan na palpaliwag da ito aklab. Kamang ti sindikato ti akin kukuha iti da ito aklab. Apakay bilangan ti recruiter da ani Leslie. Anya? Madamdaman lang, dumtangan na kiti operatiba. Pumanaw ka niti da ito lugar. Tapno saan ka mairaman naman niling Maria. Terasan, ikagumam ti makaadayo iti da ito'y alugar. Ay napanan nga taday siya Maria, awan meten. Nagpakadala nga dagatangan na di tarwar, ngam nagbayag. Ay nagloko na siya babae. Ay toy! Awan ti agtigday ti dagas! Ada polis! Ala! Apoy! Leslie! Arestado ka! Ay! Dinak mo sasana, Joey! Pang-aasim! Awan ti amuak! Inosente ak! Ije presento ti pagpalawagan nyo iti boss mo, Leslie. Nabayagan nga under surveillance da ito a club. Ay, Joey! Pulis ka gaya? Wan, Leslie? Ala, sumurot kayo kada kami, ije presento. Ay, Joey! Maasi ka kanyak! Di nang iraman dito eh. Tanakasaganak ng agbalbaliw. Ay, diyan kayo ti may balod! Ikarik! Sarte nga, kung di kasi yung trabaho. Ay, diyan kayo ti may balod! Diyos ko, kastagayam tinapasama ka na ko. Wala nang. Ay nga, imbaglakit tin tadimtang dagiti pulis iti day ja club. Panggap da kami gayam nga ilakoy ja balasi utaaw. Diyos ko. Dakkel ti utang ko na imbaganakam ka ni Sir Joey. Isutin ang ibaga kanya ka pumanawa kun iti day ja lugar. Tapno saan na ka may raman ang matiliw. Anak ko. Sigurado ang natiliw damot na ni Manang Leslie. Kamang gayam iti human trafficking syndicate. Ti angonan bain abakla. Kabailan na gayam nga ilako ti mismo akaruban. Nanang. Nasaya at mata natiliwdan. Malungsot da itan iti pagbalutan. Uwan nga rod, Nanang. Maria, anak ko. Naimbaglakit din anak ko. Tanakapanaw ka iti dayja alugar. Uwan nga rod, Nanang. Isong agyaman tayo ka ni Apo Diyos. No nasaya at daramid mo, di nakantubaybayan ti Diyos. Ilisi na kahit anyaman, apakay sagmakam. Ngam no managdakdakas ka, sigurado amadusa ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag.
Di Tao. Musical scoring Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag Di Tao. Hello, papagayam na imbag nga oras yo amin. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Dispensaren yon papagayam, no italang manan na maka-upload ti pagayam yo. Sa bali manan nga episode, ti sagot mi ita kada kayo, kat manay po di ti part 1, naging ti part 3. Ngam ti ingkam ipatangatang ita, kat ti umuna paset, wano part 1, ti pakasaritaan, ana pauluan. Dagiti ulila nga agkayo. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Virgie, apay nagluluwa ka? Malagip ko lang amin tinapalabas. Tinapasama ka dagiti dadakkel ta. Friend, Kaslang pupit ti barukong ko. Tunggal malagip ko tinapagtang ninanang ko. agpadata friend. Agpadata iti marikrik na. Agradwara ko ni iti kolehiyo, Ivy. Nagsayaat kat kuman na si bibiyag pa iti inak. Tapno maimatangan na ti panagradwara ko. Babaan ti ado at tulong mo, Ivy. Agyaman na, friend. Asino pa'y kumatag tinulong no saan adata, friend. Agpadatan nga ulila. Iso adata nga rutirumbang agtinulong. Kan agbinadang itirigat kan ginawa. Best wishes, Virgie, my friend. Ay na. Thank you, Ivy, my friend. Oh, adi ti diplomat. Sikat ti pangisagot nak iti daytoy. Thank you, my friend. Patpatgan ka unay agayim ko. Patpatgan ka mat, Ivy. Agyaman nakmanan. Jak tumao mga agyamyaman kan ka. Tano saan aga po iti ado a sakripisyum. Saan ko ang magteng ti kastoy. Saan ak ang makaadal. Adun ti utang ko anaimbag anakam kan ka, friend. Di mat nagsaritaan tan di maipapan iti dayta. Lumakasapul kan iti trabahom, siyak mati sumublat nga agiskwela. When Ivy. Iso adi kagyamyaman, ta siyak tumot ti pagadalem. Talaga akas ta ti aramida, friend. Alagat good luck ka data adwa, my friend. Okay, agawid ta nga rodan. Agur-ura yung ti landlady ta iti boarding house ta. Nagluto ka no iti pagsasangwan tayo. O sige nga rod, friend. Pagyamanan mi met dagiti ado a bendisyon nga ipapay mo kada kami, Apo. Daytoy nga rod ti dawat kan kararag mi. Babaan tinaga ni Apo Jesucristo nga Apo kan manupot mi. Amen. Malamangan tayon babalasang. Pasensyaan yun ti basit alinutok. Anya abasit, nagadunto pa'y Nana Flavia. Basit la dayta. Dayta na ti regalo kan ka nagraduar, Virgie. Agyaman ak Nana Flavia, nakaananos ka unay kada kami itigayim ko. Amok akailiw yun ti maadaan iti ina. Iso ano adda parikot yu, babalasang. Di kay agbain nga umasidag kada kami iti asawak. Nana Flavia. Oops, awan tagsangit. Sango ti grasya tayan tayo. Ay, hunay kayo lakit din nga ubing. Balalala, mangan tayo kit din. Agragsak kayo kit di. Maudin ton ni tatayo. Ta sigurado amarabyan manen asumangpot da ichay. Napan manen si Mukmon iti arak di ta kaaruba. Virgie, nakalpas ka ti panagadal mo. Aklunan nakmat nga taytan. Janos.
Awan mo't nga tanti pambar mo. Janos, adda pa'y responsibilidad ko iti biyang. Anya? Di gayim ko tinang paadal kanyak. Iso nga itata nakaturpos akon. Tulungak matigayim ko. Tapno makaturpos mat akas kanyak. Santa pa'y met nga agasawa, no bilang lang. Agayan ayat talang. Tanong nakasagana kanton, apay kasar kanyak. Isunton ti pa nagsimpata. Ha? Saan ka apilitan? No di mo pa'y kaya ti makikalay sa kanyak. Iso ha, please. Aklunan na kuman. Janos. I love you, Virgie. Janos. I love you, kunak. Sige man lang. I love you too, Janos. Agyamanak. Promise, di kanto paldaangan. Si kanto lang ti babae nga ayatak. Friend, nakapasa ang iti board exam. Wow! Ay na, talaga na. Unay ti Diyos ka data, friend. One friend, agsapulak adagos iti pagtrabahwak. Tano addan trabaho, ag-eskwela kamatan. Kumusta ti panagadal mo, Ivy? Mayat mat, friend. Iso na lang takas la maikawaak. Maikawaak nga giskwela manan. Kunak no siyak ti kabakitan kada kami nga agkakaadalan. Ngam saan mo't kayam. At dapay bakbakit ngam siyak. Kasta aya, awan mat ngamin binakitan kanlin na kayan iti eskwela, friend. Basta interesado ka lakit di nga agadal, makaturpos kan tulat na. Hello, Janos. Hello, Virgiani. Agkita tayong to madismiss ka iti trabaho. Mabalin? Ha? Sige. Agyaman na ka. Sige. Awagan kan to manon inton madamdama. Bye. Bye. Kastigayam tirik na ti maaddan iti nobyo. Naragsak nga addalaok na apanagdanag. Naragsak, takas kini Janos tinagbalin a nobyo. Ay, madanagan akmat. Tamang ano. Nulukwan nakto lang. Ay, nagtagal. Kan padak a professional ni Janos. Saan amaliklikan nga adu dagiti agusto kan kuana. Sapay la kumata dinak to alilawan tinobyo. Siyak to kumalaang ti ayatan na aginggat ingana. No kasta. Saan pa nga mo jigayem mo? Ti maipapan ka data? Saan pa'y? Tamabainak amang ipod no. Abay nga eh. Sa anak kasagana, Janos. Mabainak. Iba inak? Kasta ka di, Virgie? Saan? Adda ngamin saritaan mi. Asakam to lang makinobyo no agpada kami nga da trabaho na. Anya? Virgie, nagpintas ka talaga. Kaya amo ka na singpet ka. Agyaman na. Uray si ka. Amok anasingpet ka, Janos. Dakkel ti panagtalikoken ka. Amok adinak to paldaangan. Amok adinak to pagsangitan. Kandinak to isukat iti sabali. Promise. Sikan to lang ti ayatek. Aging gatong palbiag ko. Ang mga no makakita kanto iti napimpintas ng siya. Ket panawan nakton. Saan to ang mapasamak te kasta? Diyak maaramin day ta. Agbayad kan iti tuition fee, IB. Aha. At iti pagbayad mo. Ha? No kasta, nagsweldo kan, friend? Uy, iso nga agbayad kan iti tuition mo. Agyamanak. Ngam, sobra da ito'y Alan, idulin mo. Tanaimbag lang adda ka utom no ma-short ka iti allowance mo. Ay, agyamanak, Virgie. No idilig mo itititid ko kan ka iti nga allowance mo. Adayo adak-dakkel tititid mo ita kanya. Siyempre, dakdakkel ti sweldok ita. Ngam ti sweldom idi ka sales lady. Agyamanak, friend,
Talaga anaayat ti apo ka data. Tauray kas nila ang titrabaho kindi. Na isakripisyok matlat ti panagadal mo. Isa nakagradwar ka iti kolehiyo. Tanalaing kamot ngamin nga agdiskarte ini. Agasom da ita. Dandan ni sursurom amin iding am-amom. Tapno isponsoran dala ang ti panagadal ko. Dakkel atulong dagi jay, friend. Kat day ti pagbilibak unay kan ka, friend. Nalaing ka nga agdiskarte. Sikat tinang ipamuspusan iti amin. Iso nga ita, subadakmat nga rod dagiti ado a sakripisyom. Tapno makalpas ka lang iti panagadal mo. Thank you latan friend. Kasar nga rodo na pare. Anyat kukum ngay. Mapapanan kitawan. Adayo pa'y amang pasamak ti kasta, pare. Anya? Ni, apay ngay. Nobya mo hindi nabayagan nga inararam mo. Saan? Uwan, pare. Ang awan pa'y ti saritaan mi akasta. Mabayag pa ang mapasamak na ita, pare Jane. Madlaw ang majing nobyam, pare Janos. Naminsan la nakita. Ngam nadlaw ko ang natal na ababae. Nasingpot siguro da dyan niya. Uwan, pare. Talaga nasingpot ni Virgie. Na babae. Kwarta man, bakit? Pangarabatam iti kwarta, kato. Ay, bakit mo? Damag na pailang. At katanga ka. Arak manan. Saan? Sigamit. Kita nakainom akon. Pangaramatam nga rod iti kwarta. Basta. Dahil 5 gasot. Awan, nagbayad ak ngamin iti city services. Kan kabaybayad ko iti buwisto'y balay. Aniya. Naipos manan. Apay, naiposin tayo abang. Manumatlat maalalak nga abang dito'y balay ngay. Kat duamatla ak kwarto ti papaabangan ta dito'y balay. Mas dawak ngamin kan ka. At damat permit nga agpapabang. Kam di mo pala ipangato ti abang. Dagi niya, dua pa baya border ta iti may sa kwartaw. Kaasida nga rod. Ang mumat nga ulilan ademang dagi jay nga agkayam. Kaya, may salamat na dyan may sa. Ni Virgie. Dakilang ti sweldo na. Regular pa yan, iti pag-isursuruan na. Sana ya? Ngam iso ti mang papaadal iti gayam na. Simublat mat nga agiskwela ni Ivy. Agiskwela pa ilang amin ko. Bakbakitanan. Apay aya apakibiyangam ita kato. Kasano diyang pakibiyangan? Kung nagbasit mo labang na dito'y balay. Awa na, malugi ta. Ipangatong ti abang ta. Awan da ita asi-asi. Isuda kiti at imasyan ka data. Tagpada ta ng awan trabaho na. Kato. Amom, friend. Nakaragragsakak na si katikaduhak. Mapukaw ko amin nun basta saan asika, friend. Uray siyak, Ivy. Patpat gan ka unay agayam. Kaslakap sa atin ti pangibilbilangat kan ka. Kasta akmet, friend. Adun dagiti nagdaldalanan ta. Doon niya ti masapul ti maysa, ipaay ti maysa. Sapay ko mataging gatong palbiag ti kastya pa nagtintinulong ta, friend. When Ivy, day tamat ti kanayon nga ikarkararag ko iti apo. Ivy, ada ipudnokan ka. Ha? Anya day ta, friend? Friend, sorry. Ngamdiak kayat kagilimad kan ka. Iso nga ibagakon kag paiso. Kat sapay ko mata maawatan nak iti daytoy. Sorry. Ngam inaklon kun tinabayagan nga agdatdaton kanyak, Ivy. Ha? Sorry, friend. Adda tulagan ta. Asata lang makinobyo no agpadatan nga adda trabaho na. Diyak nakauray. Ivy,
Kagura na ka di. Sorry ha. Apay kumakagura ka. Ha? Agpaiso? Saan nakakagura, friend? Saan? Apay kumaguraan ka, katawan mo't dakes nga aramidam. Nahustuan ka ni iti edad. Saan kan nga ubing tapno paritakid din ang makirelasyon? Ngam adda saritaan ta, friend. Syaktiin mo na anang dadaol iti dayta at ulagan ta. Ay, okay lang dayta, friend. Karbangan tayo amin ti agayat kan paayat. Isa ang maawatak dayta. Basta na niya ti pakaragsakam, suportaran ka. Iso na lang ta. Ay, may ikaw akon a friend. Adda nobyom. Ang mga no napatpatugton dyan nobyom ngam siya kagayam mo. Dayta ti saan to ang mapasamak, friend. Mapukaw kunti amin. Basta saan asi kaagayim ko. Patpatgan ka unay, friend. Patpatgan ka mat, friend. O ato yung tibayad ko iti abang mi itaabulan, Nana Flavia. Agyaman nak, Virgie. Sobra matay toy. Una na, nayuna kong ti abang mi, taadamot yung trabaho. Nababaunay ti abang mi asing singirin nyo, Nana. Sa anak mat ngagpanpanayon balasang ko. Ay na, no anyaman ti mang mangagyokin ni tatayo akato. Di yu ikaskaso balasang ko. Amuyo matan ti ugali na. Sumanao no kasjay ang makainom. Paspasensyaan nyo lakuman. Pudno mat nga mi, Nana. Nagbasi ti singsingirin nyo nga abang mi. Kinapudno na, mababain kami ti gayam ko. Ngamin, adun ti na itultulong nyo kada kami. Ken, uray ti kadwami nga agab-abang. Madlaw nga agim-imon kada kami. Taapay ka no anagdakkel ti singsingirin nyo nga abang da. Idin to tada kami kat basit laang. Ay na, talaga mat adakdakkel ti abang da. Tanalawlaw nga amang ti kwarto nga ab-abangan da. Idulin mo kitin, balasang ko. Alaan yun, Nana. Basit matlatin na yun ko. Kwartayo mat. Ha? Sigurado ka? Wan, Nana. Ala kat agyaman nga rod. Naimbag mat, tana regular kagaya man iti pagadala na pangisursuruang balasang ko. Wan, Nana. Ngunay dayta na panagpagwapong pare. Itay ka pa'y laas sumanagaysay. Ha? Amom, makadlawakan ka. Kanya manin. Sika talaga. Manipod ang denobyam. Kanayon ang tipagwapong. Uy, inspirado ka niya. Agtal na ka man. Rugyan nak manin ha. Intaman langan. Bisin mo la dayta. Us! Mapantang arudan. Anyamat din na ngayatam itinobyom, friend. Umo na, nasingpat kan na anos. May katwa, man nakaawat. Kan may katlo, syempre, pogi. Talaga lang, ha? Nabayag ka din na lakad kadwa mo, ano nakuyukuyog mo dahil siya lalaki? Wan, agad-adalak pa'y laang idi. Napingatan nga agar-aram kanya. Katno apay anak ko nakaman nakaawat, naanos anaguray. Sigurado ka anasingpat day jay? Amangan mo't no italaang. Tado ti kakasta lalaki itan, friend. Ti amom nasingpat. Ngam singpat kita blagayam. Ngam inton na aladan ti kay kayat da. Amangan no agbaliw dan. Saan mat siguro, friend? Madlaw mat anasingpat ni Janos. Kat inyam amuna kan kadagiti dadakkel na? Saan pa'y? Kan uray no ibaga na dayta. Manjak pa'y mat Ha? Sa anak pa'y anak kasagana, friend. Pare, na-research kun iti FB tinubyam. Talaga kayang anapintas ka. Okay. Nag-friend request ka ko man ha. Mabayinak sa? Pagbainam ko ma. Kit agbalinton ako marim da jay.
Nya, Siyempre, kumpare ta. Pare, tinawag ta. Iso ang mare. Walang tumutin ni tinobya ka. ah? Ayaw mo na niya. Janos, ngawin ka di tikabsat na balasang. Sika talaga. Igaraw mo man ang tikinasutil mo. Ang mga nuad da kaingas na kabsat no. Awan, agmay-may salang ni Virgie. Jay kayim na. Agam jak pa yung nakit-kita ti kanayon ng istoryahan kanya kagayim na. Gayom, may mayat no kabsat na. Kasigurado anapintas mat lang. Awan nga rot kabsat na. Ngayon ba yan? Tajay to gayim na tiyak mamukan ka. Napintas nga tamat akas kan ko ano. Diyak mo ha? Hanggang mamuam to pare. Diyak pa yung amin nakit-kita iti personal. Papanantahan? Agpasya ta iti balay. Anya? Ala, saan? Sa anak pa'y aredihan. Di kagdanag. Awan da iti dadakkel ko ita iti balay. Nagbakasyon da iti probinsya. Ha? Ipasyar ka iti balay. Tapno makitam ti balay mi. Sika, kaputad dalugan nun. Tila pangip-ipanam kanya ako na. Kaya't ka lang nga ipasyar iti balay. Mabiit ta lang. Dito iti balay mi, Virgie. Dito'y gayang. Naimbag kayo pa'y tadabalayo. Ngamda kami nga'y. Agab-abang kami lang. Basit lang ti balay mi. Sana balin tinapatag at dapag na edan nyo. Asaan kayo nga agab-abang? Uwan matkid niya. Nanginangag pa iso ti abang itan dito syudad. Ado nga minan dagiti umagnaed ditoy. Nang runa, dagiti estudyante. Coffee? Tea? Or juice? Anyat kahit mo? Orean niya. Sa anak napili iti mainom. Arak? Kahit mo? Anya? Sika Sa anak nga inom iti arak kanya. Joke lang. Agam no kahit mo? Adam mo red wine. Saan? Okay nga Rod. Mabit lang Tagtimplak iti inuman ta juice. Agawid ako nan. Madamdaman to nan. Itulod ka ton. I love you, Virgie. Janos, inarakop nakmat. I love you. Sorry. Gamdya akong magawitan tiriknak. Janos. Bueno, gagayam, danggan iti sumarunong upload ti may kadwa pasat, wano part 2 ti pakasaritaan, paulwan, dagiti ulila, nga agayam. Dito'y darama tayo, biyag, ti tao. Insurat ti pagayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless iti tunggal maisa. Biyag, ti tao. Naimbag ngal daw, kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ilakay, mapantay di barangay hall. Adda ka ni iwaras da libre abagas nga aggapo iti gobyerno. Anya? Ay, di ka mapan. Ni, apay ngay, sayang. May kantayo amin abu barangay. Perhead ka no ti pamay anda. Basta di ka mapan. Di ka lang mabayan na mapanagpilpila dita. Benji, Apay, awan ka mo na ya. Awan bagasan. adamat kit di. Ngam isupay tigatangan ta 5 kilo ka no ti tunggal tao. Isu mapantayo kadagiti duwang anak ta. Tapno Basta di kay mapan. Kas kay lang mapanagpalpalama dita. Awam madakas na numapan tayo. Basta di kay mapan. Di ka kadi makawawat. Apay adi kay napan ni barangay hall nga ay anak kaw. Ni Benji ananang, di na kaya't amapan kami. Apay, mabayin manan.
Win amamoy mo tan di manugang yo. Ay, unay lakit din na ya asawam. Anya ko matipagbainan nakit pagsayaatan tayo amin na bumarangay dayjay. Ay na, imbagak day taken kwa na, ngam natangken ti ulo na nanang. Ay, unay yun na ya. Kas jaymat ngamin di asawa. Panagrik na nakat bak nang pailang aging gaita. Idi dayta Saan itan? Tainla ko namot amin na nasanikwa na atawid na kadagiti dadakkel na. Ay, nangato ngamin ti pride ti asawak nanang. Sayang, tawam mo ti pakakita ni ti tawid na ngayon laklakon Kasano, kat saan mo't ngagtrabaho nanang? Awan sa bali a pangalaan na iti pangbiag na iti pamilya na, no saan na ti paglakwan na iti sanikwa. Pagkatita, awanan, naibusan. Nanang, kahit dagdagan mo ngamin ngagtrabaho tanay. Ag-iskwelan tun dagiti duwang anak yaw. Awan pa'y laturnong yaw. Ung tanak no dagdagak nanang. Iso na saysaya at la siya akong dagtrabaho ngam ti iso ti dagdagak nga gunay. Anya, babasit pa'y laragiti anak mo. Urayan tasaan mo't nga ron anayruam iti trabaho ni Benji. Papanagigibang ko, bakit? Inakagibang ko iti kwartata. Kat nang iba ti kaya ti gastosan tayo. Ada 3,000. Abasto tayo iti makabulan. Lang! Kurang data Ado pati babayadak nga bills tayo. Kanti pagbayad ti anak tayo di pagadalanda. Yakar tanto nga minan iti public school di na unang anak ta. Imbis sa pagbayad na, ornungan talangan tapag kolehiyo nanto. Anya? Amo mati kinawalwal di anak ta. Iso nga ron nga impantay di private tapno... Bakit? Narigat asa pulan ti kwartaitan? Kabalan tapay mat nga pagadalan iti pribado ti anak ta. Oray pay. Ornungan takit iti kwartata. Tani, ado ti kayat ko agatangan. Planok ti gumatag iti may sapay atrak. Aniya? Aginot tayo. Di tayo pa'y nagsapul iti naimas. Tapno daras ang makaurnong tayo. Ay, adamat kwarta tayo. Ngam apay nga imutan tayo ti bagi tayo. Unaan ta nga si kaswan ti pagbaknangan ta. Bakit? Anyat kunin, lala? Kunak, sumre ka kababaunan tabantayam dagiti duwang anak ta. Apya sumre ka babaunan? Di ka lagbain? Ni, pagbainak ko ma, trabaho mo't data. Ay saan? Ibabain nakmat nga asawam. Benji, apay ay akasta ka. Adun ti utang tayo. Nawan tagtrabaho ka data. Kasan o makabayad ta iti ado nga utang ta? Basta di ka mapanagkatulong, kababain. Anya? Idi, da kami iti adababaunan na. Ita, si Kaaki din ti mapanagkatulong nita. Idi dayta saan ita? Ore bay! Basta di ka katulong. Nagtrabaho ka, saan ababaunan? Opisina ti pag-aplayam. Ni, anya ko mga opisina ti aplayak nga, ikat amumot nga wan adal ko. Agpadat ang awan na ilupas na. Ay, basta di kang trabaho. Bantayam kiti na kita nagtag. Babasit na pailaan. Ngam panawam ida. Agtalinagid ka niti balay. Birthday. Imayak tao may Kuya West ti sayang kat ti simbahan may a free medical check-up. Libre na ito. Bangtilda pa iti agas. Ay, Sam. Tada private doctor mi, tata. Ho. Saan mi nga minakalaan ti kakasta? Masapol a pribado a doktor ti pagpa-check-upan mi. Tadamot kwarta mi. Ho. Ay, kastaya. Sige nga ro, Benji. Tayawis ko iti tagtuma. Sige, pasensya ka na. Mga lakadita ikanan, Benjay. Pinalingkik ita dayta. Pagudwaan tayo, tapno da si Daniel. Sana, nanang? Ado ti ikan iti balay. Anya, nangalaan nyo iti ikan. Ay, kat pinalingki mi Ne, alaki Ado ti din. masita iti balay mi, nanang. Sige, mapanakon. Naitagasak lang. Na, ay, amo konti ugali dayta manugang ko. Uray awananda, ibagbaga na ang aglaplapusananda. Ay, una yan.
Sayang, no di na ko mainlakla ko dag iti sa ni kuan ay patawid kan kuan Dada ko mapagbirukan na ita. Naglawa kataltalunan iti probinsya tinla ko na. Sapay nagpintas ti lokasyon day di adaga. Agilibre ka mamay, tatari ko. Alan awan pa'y makukwartak mat. Kasyan na kadi tata. Mabisina kon. Sige, Ryan. Intamangaran iti restaurant. Ilibre ka. Tatari ko, mabalin nga i-take out ak ta asawa kan anak ko. Makonsensya namin ta nanganak ngam isoda saan. Ay ket wala, Ryan. Agyaman na ka. Amok namin asaan ka anaimot. Ta managsimba ka. Agyaman na ka. Nailumlumak namin iti utang. Wen, awan problema. Umay kayong tumat makimisa. Uwen to, tata. Madanon to day ta, akan ito. Di ka lang mabuhay iti kastang aramidem, Ryan. Anya ko matipagbayanak. Sa anak ba't nagtakaw Nagpailibre ak lang. Uwan angam, adamat kwartam. Yang kakatagpalpalibre tan. Madlaw na pa'y ayangad na kwartak. Kat puro daan tibadok. Kan nakachinela sa klaeng. Madlaw ayangad na kwartak. Uwan angam, panang loko ti kastang araramidem. Lokloko am ti pada mga tao. Ay na, dakas ayat ti agpalibre kat saan mo't. Kasano no maamuan nga adugayam tilugan mo? Ay na, saan dang to amaamuan? Ta saan dang amo ti family background ko? Practical ti biyag itan. Mayat ki di tapno darasta makaornong. Inakto pa yan agibang ko inton piga. Ta agrimit man dagiti driver ko. Intan tumat nga ron makimesa barang malawlawagan data panunot mo. Saan aga po ta makimisa kan? Kat naustuanan ti aramid mo. Adang to pa am Guston! Agkakanat man ng tibagbagam. No di mo kaya ti makimesa, makamo ka. Da kami kadagitaan nakta ti mapan. Awan maisa ang Benji. Naipusin tay inutang mo abagas kininanang idinamin sa nakalman? Naibusan Ay. Inak umutang ijay store. Saan ka ijay store? Kababain? Amang ano pagchichismisan daman ti tao ijayan? Ipagada amang urkurangistan. Kat pudno mat amang urkurangas tayon. Tagrigrigat tay ka nga rodan. Basta ijayan ni nanang ti papanam. Di ta pala nabayadan dagiti utang taken kwa na. Uray inak day jay, mabainak mutlat ta. Isula ka na yung ti pagututangan ta. Kat aganos Ta isukat nga rod tinam. Ti ina, di na itulog ngagbisin ti anak na. Ikan na kaday jay nga uray adon ti utang ta. Benji. Basta ni nanang laang ti pagutangam. Di mon subyan dagiti daduma na utangam. No palubusan na kumangaming agtrabaho, di saan ta kumang agut-utang akastoy. Babasit pa'y lang arod dagitan nagta. Napusot mo tanti buridek. Mabalinan nga ibati. Basta di kag trabaho. Nukunak asaan? Saan? Di ka lang mabay niyag katulong dita. Anyan tulangan ti sawan ti tao kanyang ay. Basta di kag trabaho. Intay makimisa, tagdengag tayo iti sasao ti Diyos, lala. Ayabam di asawam, agkukuyog tayo no bigat, masapa tayo. Di na kayat nanang. Di mo pa'y laing bagbaga, di na kayat kunamon. Ay na, kasla diyo am mo di asawak. Agad padasam lat tangawisan Bareng maipapan iti kinasadot, kan kinangato ti pride ti may sermon di simbaan. Mayat kumano denggan ni Benji. Tamayan natop iti ugali na. Da kayon ti mangawis kan kwa na. Bareng da kayo ti denggan na, nanang.
Kumusta nga pare Benji? Kastoy, ayos lang ta magtibiyag. Na-progreso lang ta. Imbag man, hangam siyak, nakaasiak. Awan pa'y makukwartak mat. Nay, apa nga Ay, no siya. Jack itulok. Ama awana na kiti kwarta. Ilibre nakman nga rod, pare Benji. Ha? Wala. Di talaga yan. Nairanamat nga dapa pa na kita. Jack makapan ije bangko. Jack makairwar iti kwarta. Awan ngamin igam ko kwarta. Nakabangko amin na kwarta. Ay, sayang. Kunak no adda, pautangan na kuma, pare. Ay, apag isuk kuma nairanamat nga rod nga dapa pa na, pare. Ay, inton maminsanin na. Sige nga rod, pare Benji. Papanambanin na ya. Apa yung inal daw arumor ka? Kat inakagdis kita riti kwarta Mabit ka lang Wen, bantayam dagitan nakta. Awan ka nun tayon, isong agdis kitara. Ala, agan anos ka. Patsyak ama isublin tao, tinapo ka wakinabak nang ka. Kasano ko mamay subli, katawan mo't aksyon mo. Anyat ko nam. Ay kwa, awan. Sige, mapanakon. Awawiram dagitan nakta. No kasta inlimod mo ti panakilablabadam, anak ko. Wan ananang, jak imbagbagay ti asawak. Tanumaamuan na dayta. Sigurado pagsardangan nak. Ay, unay lakit dinaya day dyan nga asawam. Lakay ton nga di pa'y lagnakan. Agiskwilan ton dagiti anak yaw. Wan nga rod Mapampanunot ko pa'y kit di na panawan nanang. Anya, ay sana. Ipagpagapumla kuman ka dagiti anak yaw. Dagiti ubing tagbalin akaasi, no aramidam ti kasta. Asinon tungay ti madakkelan da nga amada. Bayam, tayraman ko iti kararag ko ti may papaniti dayta. Patsyak ka makapanunot tumot laang di asawam. Kagap-gapo medya doktor, Ryan. Aguyak ka matan, bakit? Saan lang siya tag-uyak? Uray dagiti anak ta. Agurigurdan. Anya? Kuna ti doktor, kurang ti sustansya ti bagime. Kasano kat awan sustansya ti kankanan me? Tadi kamat mangibati iti igatang iti sidan, no kas diyang arumwar ka. Lakay, agpanunot ka kuma. Panunutam kuma ti pamilyam. Awan pudno adu ti ornong mo. Ta, naimput ka nga rod. Ngam nalabas matar aramidam, tapati pamilyam kat bisinam. Ryan, awan serbiti adu nga kwarta no agsakit tayo aminan. Saan tayo nga maitugot dagita nga kwarta? Ni Apo Diyos kumate pang pangruna tayo nga pagserbian. Saan kat nga data kwarta te, mas napatpatekan ka. Kanayon kumat nga ibagaday ta. Ti kwarta mo, tagbalbalin nga Diyos mo. Isong agpanunot ka, lakay. Pakawanan nak. Bakit? Sige. Ikarik. Saan kayon? Nga imutan. Maulawak, Benji. Nakapsutak. Apa yan nga Banog ko siguro dayto yan, lakay. Papanam nga minaya. Apa yung marabyang ka sumangsangpat? Damagam di tabagim Nagtrabaho ka kuma. Sa anak kuma maparigat nga agtrabaho. Mapanak makilablabada. Tapno dala pagbiag tayo. Kun pagbayad ko iti adu nga utang tayo. Agnakam ka kumamatan, Benji. Makitinulong ka. Ikatam na takin na nga to ti pride mo. Agtrabaho ka, pangaasin. Agtinulong ta kuma. Tano di kag balbaliw. Amangan no pumanaw kaming kadagiti anak ta. Saan Bakit?
Ala, agpaimbag ka. Kahit pakawanin na ko patpat din kayo. Sige, ikarigata ka tilmunan ti pride ko. Para kada kayo pamilya. Jack kaya't amapukaw kayo itibiyag ko. Isa pasensya ka lakuman. Bagat. Kararag kan panagserbi kini Apo Diyos ti kabilga na pundasyon ti maysa a pamilya. Kumput tayo iti namarswa, tapno agbali na natibkar ti buklan tayo a pamilya. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.